Halo? Mwiriwe neza. Mwiriwe. Ni meya w'akarere ka Ngoma turi kuvugana. Yego. Nitwa Peter Vugimana nkaba ari munyamakuru wa Buganza TV ikorera mu ntara y'Iburasirazuba. Tema n'ibiti akaza gusibanganya ibizibiti ashaka kuharandura nyine ngo urugo rusibangane. Ese icyo kibazo murakivugaho iki? Ese murakizi bimeze bite? Ntabwo tukizi duheruka nyine kiba. Abantu bitabye Imana koko. Ariko hariho n'uwaguye numva baraguye kwa muganga. Yego. Rero ibyo ngibyo uvuze ndumva ari urugomo. Ni ibyo gukurikirana. Yego. Ndumva ubwo mpaya amakuru turahita tubikurikirana n'inzego zibegereye. Yego. Kuko byaba ari urugomo gushaka guhohotera abo bana. Mwongeye kwirirwa hamwe mwese mukomeje gukurikirana Buganza TV nkuko dusanzwe tumenyereye yuko tubagezaho amakuru agiye atandukanye, amakuru yo hirya no hino yaba mu ntara ndetse no mu mujyi wa Kigali, ndetse aho tugenda tubagezaho inkuru zigiye zicikana mu buryo bugiye butandukanye. Munyemerero uyu munsi tubagezeho indi nkuru nkuko twababwiye ngo tuzagenda tubibakurikirana umunsi ku munsi uko bigenda bitandukana. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho ni inkuru yihutirwa, ni ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo cya Nyamuvugwa Irene, nyakwigendera Nyamuvugwa Irene ndetse na nyakwigendera Mukamana Françoise baherutse kwitaba Imana mu cyumweru kimwe, aho twababwiye yuko Nyamuvugwa Irene yapfuye ku itariki 30 z'ukwa mbere, naho umugore we yari yaherutse kwitaba Imana, yaraherutse kwitaba Imana mu matariki ya mbere yabanje ku itariki 24 z'ukwa mbere, naho umugabo akitaba Imana ku itariki 30 z'ukwa mbere. Ni inkuru rero yari yakababaro, ni inkuru yari babaje cyane, aho umuryango wazimye mu gihe kingana n'icyumweru kimwe. Byagaragaye yuko rero hari abari bihishe inyuma muri urwo rupfu, ko ari abari babaroze cyangwa se abari babaterereje ibintu bikabica ndetse bigashaka kuzimya umuryango wose. Uyu Nyamuvugwa Irene ndetse na Mukamana Françoise bakaba bari barasize abana batatu bakiri bato cyane, ko umwana umwe afite imyaka 9 ari we na mukuru. Bivuga yuko aba bana bakomeje guhanahanwa n'imiryango igiye itandukanye yo muri uyu murenge, ariko bikagaragara yuko abagifitanye amakimbirane. Rero bikaba byaraje kuviramo akana ariko nako kabucura kubona ko kahise kajya muri koma, bikababaza cyane, kakaba karatinze muri koma. Uyu munsi rero tugiye kubageza ho ikibazo cyabaye nyuma yuko uru rupfu rwabaye, inzipfu z'abano bantu zabaye, aho nyakwigendera Irene na Françoise bitabye Imana. Bikekwa ko nyina wabo yaje kugaragazwa ajyanwa no mu bugenzacyaha RIB, akekwaho yuko ari we wamuroze, dore ko yanabyivugiraga. Nyuma yaho rero biza kugaragara yuko hari n'undi wari ubiri inyuma, ari nawe uyu munsi tugiye kugarukaho. Ubwo nyina wabo akimara gufungwa, hagaragaye rero n'uwo bita Mukase wa Nyamuvugwa, akaba ari we wagaragayeho icyaha cy'urugomo cyo kugira ngo agende arimbure umuryango wose uzibangatanye cyangwa se uzime burundu. Uyu Mukase avuga ko yahaye isambu uyu Nyamuvugwa Irene ngo abashe kwituramo, dore ko se atari yarimuhaye kugira ngo anashakiremo umugore. Nyuma yuko rero bitabye Imana, yashatse kuzibangatanya ibimenyetso avuga ngo ntago hano hakwiye kongera guturwa, reka ngende. Aragenda atema imiyenzi, urugo rwose ararwararika, ahinga mu mbuga, asenya ikiraro cya Nyamuvugwa, nyakwigendera Nyamuvugwa, ndetse ajya gufata ibikoni byose arabisenyagura, ashaka kuhahinga kugira ngo
yisubize ya sambu yahaye ba nyakwigendera. Ibi rero bikaba byagaragaye nk'urugomo. Ngira ngo ku murongo twagerageje guhamagara abayobozi bo muri kano karere ka Ngoma, duhamagara nabo mu murenge no mu kagari kugira ngo babashe kugira ngo batubwire iki kibazo uko bagikemura ndetse n'uburyo bagiye bagikurikirana. Rero twahamagaye ku murongo, twabashije guhamagara nyakubahwa executive w'akagari ka Rugese kugira ngo abashe kutubwira uko iki kibazo giteye, ndetse nyuma yaho tubasha guhamagara n'umuyobozi w'akarere ka Ngoma kugira ngo atubwire niba icyo kibazo akizi ndetse n'uburyo bateganya kugikemura. Munyemerere rero tuganire ku murongo na executive. Hello? Hello. Urimo uravugana na Peter Vugimana. Ukora kuri Buganza TV yo mu ntara y'Iburasirazuba. Uravugana na executive. Yego niwe. Yego niwe. Ko hari ikibazo gikomeje kuvugwa cyane, twageze kuri tere aho ngaho mu kagari ka Bugese. Cya Nyamuvugwa Irene kumwe na Françoise. Ko Mukase akomeje kugaragaza ibikorwa by'urugomo. Ese icyo kibazo murakizi, murimo muragikemura mute? Turakizi rero. Hari uwo Mukase niwe wari warahamuhaye ngo mu buryo bwo kugira ngo ahatore kuko satari ahari. Yego. Kandi atabana na nyina. Yego. Ikintu baje gupfa rero numvise cy'amakimbirane ngo nuko bamwimye abana. Yego. Yashakaga ko ari gusigarana abana asigara barera. Yego. Bamwimye abana, we yifashe nimugoroba ngo aragenda asenya igikoni, arangije anahinga imbuga mu mbuga mu buryo kugira ngo bigaragare ko abantu hatemerewe kongera guturwa. Yego. Namuhagaritse rero namutumyeho ndetse n'ababyeyi bafite abo bana kugira ngo turebe ese koko birakwiriye ko ahari magura, niba yari yahamuhaye hakorwa iki kugira ngo uruhare rw'abana rubashe kugaragara. Yego. Ejo nabahaye gahunda y'ejo ku cyumweru, nabwo ni mwebwe ari mu mama w'uwo muhungu Nyamuvugwa ndetse na nyina wabo n'uwo nguwo Mukase. Ese ko hashobora kuza kugaragara igikorwa cyo kwihorera, muraza kubihosha mute? Oya, ntabwo byaza kuba kuko navuganye n'ubuyobozi bw'umutekano bwabo. N'ubu ngubu niho tugiye kwerekeza kugira ngo nta kibazo kiri buza kwihorera kiri buhabe kuko navuganye nabo bose. Yego. Sawa, mu gitondo turabikemura, birafata umurongo nta kibazo. Sawa, murakoze cyane. Murakoze namwe. Hello? Mwiriwe neza? Mwiriwe. Ni meya w'akarere ka Ngoma turi kuvugana? Yego. Nitwa Peter Vugimana, nkaba ari munyamakuru wa Buganza TV ikorera mu ntara y'Iburasirazuba. Hari ikibazo twagira ngo tubabaze niba mukizi. Ikibazo cya Nyamuvugwa Irene na Mukamana Françoise baherutse kwitaba Imana, bapfiriye igihe kimwe mu cyumweru kimwe ku itariki 24 n'itariki 30. Habanje umugore, hakurikiraho umugabo z'ukwa mbere, bagasiga abana 3. Baje gukora iperereza rero haza kubonekamo umwe nyina wabo, akaba ari nawe washikirijwe urwego rw'ubugenzacyaha. Ubu ngubu rero bikaba biri kuvugwa yuko haje kugaragaramo na Mukase. Mukase akaba ijoro ryakeye yakomeje kugaragaza ibintu bitari byiza, aho yagiye mu rugo rwo kwa Nyamuvugwa bitabye Imana umugore n'umugabo,
bakaba yatangiye gutema urugo, agasenya igikoni, ikiraro, akahahinga, agatema n'ibiti, akaza gusibanganya ibizibiti, ashaka kuharandura nyine ngo urugo rusibangane. Ese icyo kibazo murakivugaho iki? Ese murakizi bimeze bite? ntabwo tukizi, duheruka nyine kiba abantu bitabye Imana koko, ariko hariho n'uwaguye, ndumva baraguye kwa muganga. Yego. Rero ibyo ngibyo uvuze ndumva ari urugomo, ni ibyo gukurikirana. Yego. Ndumva ubwo umpaye amakuru turahita tubikurikirana n'inzego zibegereye, Yego. kuko byaba ari urugomo gushaka guhohotera abo bana. Murakoze cyane. Ubwo twagira ngo tumenye niba koko icyo kibazo mukizi. Kuba ababyeyi baritabye Imana ndumva ari mu murenge wa Rurenge. Yego. Akagari ka Rugesi. Ibyo ndabizi, ariko ibyo by'urugomo ntabwo nari mbizi, turabikurikirana. Ni urugomo rwabaye mu ijoro ryakeye. Turabikurikirana. Murakoze cyane. Ngayo nguko rero ni uko byagenze. Mu nyemerere ducumbikira ahangaha, ariko ibikorwa nk'ibi ngibi ntabwo biba bikwiye mu bana b'Abanyarwanda, ntabwo biba bikwiye mu Rwanda yuko dukwiye kumarana gutya kandi twese dusangiye igihugu kimwe. Reka rero ducumbikiye ahangaha tubwira ngo Imana ikomeze gutuza heza banyakwigendera Irene ndetse na Françoise, kandi bakomeze baruhukire mu mahoro. Njye na Ripi wanyu, Istra Vista, ciao ciao.